Wele mi gambo na mi gbe oyode. O baba Jésù tún kàn mí o. Eye de do sanfọ, boka na mi duteji. Akọlọ tún kàn mí o. Eso na mi zon amẹtọ kìdèǹgbè ganji. Baba Jésù wajawu na mi ewu tún lọ mbẹ jorogogo. Nyina tó. Me gangan heti to fi we gigo to me he ni kunta tade mo iwo yin mi hoto we le plan wana mi to ko ina to do mi chi bona mi fi to akan jojo me Kristi Jesu na polenga yin ogbeto le bo pata to ayi ba ji bo mi do na de o do we mi de we na de mi do fo na polenga vi mi do do na so ha mi wana mi jro je bo mi de o Kristi Jesu wo yi gbe do ewo yin polenga to asedo ayi ba ji na polenga mi ogbeto le to mi na ki go ki pa ye we na so chupo mi zre do lo le to pe fo ilan ko ilan chupo to lo me so de ahuzulo si so ama jode mi to do ye mi hoto mi to do yin to ye alpha ko do mega po bo mi na ki go do vivo no so chupo to lo so de ni a zon ke to to tairi nwe na mi bia nwe na bla o na mi so won de so afin yi so yin o hun do me le me amadike bo mi so bla o ido bo mi na we gigo mi na we pipa mi na we ye mi don do we baba yo pe we pipa to Jesus sin yin we me mi don lo do we te chero mo bo nǹkan náà gbogbo náà tó mi ho de pe di do ito na lo se do be mi ma osu chan we to wo na do mi kuro ta da gbe ni do lo mi ti to Kristi me mi na de nkun de to do mo ndile hon to gbo me mi we do nkun gbo me to le bo ye so na jro je na do don to àwọn lo me mi na do nu gbodo okun no to mi do àwọn de me mi fún àwọn de mu so po jo si ba to pupe po me mi pe do ni to do ri we yan àwọn kan to àwọn lo nu kan bo ni ino mo mi ai pa to nu ko to mi na mo lo pe mi bi o so ye lo me o pe ye lo me o mi ma lo le eto de don do de gbetona ni kan do we gbon de gbetona mo nu kun do je jo pipe ti we ton do han gbeto to Kristi me bo edo nu supo ya mi fide gbeji so lo bele son to Kristi me nu ezo ma uso ya mo che ton puru eli ton puru o nu titengbe do igoran pa ido idoran pa ido bo do ya ro me ti to Kristi me le do ran clean ki clean mi ton pon fo na me o sen ton le abi me o so yin o do ra ido to le bo mi pon nu su po bo ni do mo aduro mu nu kunje nu yo fu gbe no ro actuality nu do jijo nu o shiwe o to baba si ai ha nu to ji na fe we do le koi bo vo ido to mi ma chu po lo le bere sunsun alun sun lo kakawa lo je osun o chu po to o chido sun lo ji bo jido sun lo me mi mu te lo mo mi je ha fo ji yoyo bo fo ji yoyo ho me de vore na do nka to Kristi me ma nka to pe jiso lo me we na do ino da si me to chobo abi ino da su me to chobo to pe jiso lo me so vono a do pa yoyo na me de na lo skan do ni peji no to do la su ka bi do la si bo ye kan ni lo si o nwe me do gon kogona egbibo kuno to na mi we o o hota ni lo wa pangba o hota awu edeke na kodo mi to ere osun o chan wite yoro chi ya si osun o hota lo etini edodo le o togun akota vile kmovona shiwe we si ofi be pli do po òfin kún Kristi tan na honigan pipe lo won godo mi nisi akota vile gbonfuna honigan vile be plido po òfin kún Kristi tan le
na hone gan pe lo. Eke hengi go kuno to na mi o hota ene. Mi na mo o jile de do to yi. Bo o beji soni petoton to ayi baji. Mi na mo e wa ta di inú ìrọ̀rọ̀ àkójọ pli tronte wa we ahido popo akota hido popo je ikun to hwendo leme ikun to kweta leme amu ya pohla hogbun bo ayon tan hogbun to inado te agbanli ho fide we tonson to peji soni to me alada ido to finally ho fide tonson to peji soni to me bo inya kojo pli bo nugbo why mu me nyunde ngigi cheleme onye tono elen wedo o bekli do podi ma tin akojo pli lo bekli do podi ma tin akojo pli eba ido akota de ma tin wendo de ma tin okota de ma tin akunde ma tin akojo pli boy yina tonson de onadwa dokpo shigba inomlo dide dodo boy taidi o he peso boriwe bo edo mumeto to o Kristi Jesu me nítorí so de akojo pli ho to tinte to ngbo me na be pli do teme le inomlo mi ai konto wiwe mi na mo fidi we me ta to bele son podo beto le po bo klei de mi mo hia ro to wiwe mi mo hia de Adam podo Eva po yin jijo wa ayi gbaji do bo wele yin jijo wa ayi gbaji iwa yo kento sin omo wa taidi ni wa ko ojo pipe ojiwe oton son yesi na ogbe shigba jere wa so na jiwe bo fon tite to home gbele to me na lo skan to fa iron sudo podo sin po bo to jere ne lo me no wa kede we yi mo podo wendo iton po ye me chanton we yin de dovo son yin va sudo ne lo me we so no chanton do yin o hia bibe yo de ton bo we no ye ton son yin o home gbele jiwe to lo me ye nu ton son yin bo sre ton iswa mo de Noah home hui a ji ton go e wa yi ji para de bo do fe han de ji bo so anu fe han bo mu bo de po so be to li hwenu enu fe han bo do mu eje aho agbasagonu ton le je we ho eje me bo vie vi do po ma bo achi ne bo anyway ndo to vie vi nego iyo yin ton do kenani bo ni akun hamuno etaidi de jiwe we jra ndo don bo yeswa note bo swa yi hengle to nkon to jra ndo edogan bo jra ndo bo yeswa note bo yi hengle to nkon to bo anado nune ro de aro ngbo ebe mi no mo to ofi mi to le goro ne be ye o kwigbe anse le ira so ken na we e ma ncho pipe chiwe o ton de bo to gbeji so ni yo wule ton godo yi ofi aton he do me titan ton o sem cham jafet ye wa gba pe bon ayi gbaji igba pe bon ayi gbaji lo me we ye wa mo yin Abraham wa ton son okun kan sem ton me ni ayin aho wewe hiato nando hia wewe hamu utan ine to Genesis sin o wele me bele son o taiton wiawe kakawalo ko ehweawe hamu kunje me dabe to fini bo ho inu Abraham tinto o jaiton me wenwe o jiwe do lo ni tito son akota eton me to o baba eton ko eton nando skan do yi
fi mi jiwe na kokone so yi e me wo chu eton podo loti po loti ni wa so ayin ode po nde ni toli e wa iton to sodomu le bukumu la le de bo fine yo wuri awo na rose na no va flen sudo bo abraham we o loti mo taidi fe vena chiwe we to bo edo si an de son fini asie pon godo bolezun o jerote bo wo po fi nyun wa we le po iwa tonto o so deji bo fi tonte ne ye ma so sepo abraham sin no temba bo numa di nu wa jo we ne nu ye ko fa sodom ko ko mu la lo po ni bo wa do yin ye mi lo mro o me bridge we toro e ma wa yonji blebo ha we ra yin we na mi torí je me mi ule tedi mi to te kono no ndeba ka ojo fide ni shibani ayin nu to bodo nkun te bo kun po nu edo jijo so fide je fide amuro chiwe we o tinto mi tenti nkun mi to ma mu epo we me hun kun na gbigbo me to na le ye do ndemo bo yeze fa sudo enego bo mo o de ye va sodo mo po gomora si akota o le sudo o vi wai ni o fina lotire iya ito ma so tinto o gbeba ye so ai sepo baba ito ju ede ran baba ito bo lokure po ito le chi sun no wa we role bo akota ito son yego iro titaro amoni tin le podo moabi tin le po bo ni ate yon tan lututo podo o asuono po naomi anwero mlo ye tinto me kun me o krisi jesu tonson mo abitin lole do ritu tonson o egbe akota eton dai bo achapo do israeli vi naomi po bo mi to nu kon yi mi na so amo udide o pagbe de jiwe we dona papa abraham e wa yin chiche bo so de ye wa tonto egypti bo ni na ma di ni na wa bi agban ito me ga bo mama sarah wa izena papa abraham doni che popo bo ismaili do aton togun ismaili tun leton ni to wini bo e ma ko yin pagi pipe jiwe we ton na o devi ton bo jere godo wecho jiwe wa fin abraham bodo sa bobo isaki wa yin ayigba wato bo togun isaki ton kunu yin ayigba wato e wa ji nyun tagbe bo wa ita so da nyun to baba iton sin okwe kunkan me bo lebeka popo jepo o àwọn to àwọn idevo we bi o ho me na jacob podo esau po bo singi tiene lo to kaka bo me de me jacob esau sin afogodo go gangan na ro aho mina po me na wa jo pipe jiwe to mi awile tenti bo to popo e po me akota eton son esau sin acheme no ro edomiti le bo akota wa ton son jacob sin achekipa me no ro israeliti le me yeule yin akota wiawe wecho eroyin wiawe me wiaton bo tina bodo fule ton po ibo iman me ma so mo ko de do de go kinton do so bo e wa akota wiawe lole wakota wiawe lole me jiwe wa de awe akota luda ton wakota joseph ton po akota joseph ton we yena ogududu o gouvernement le ton boni akon amulo sedo egypti e wa yin me du kan ka bo che wa zin bo hi hoto na hwen to eton shiba po ene ro ezedu alo to me tesoa bio kaka o londres de boni anyo reine elizabeth lesintan bo ikun na we iran na ro kunkan joseph to me ye me po ton son bo apade kan luda me le bi yon atan de so gbo
me son luda kaka bo o vie si ku bo so ahon vie ku do bo e wa so yi ja o ahon agalegbe we ton to vie si de ma lo vie si de we mi ton son bo o fi aho vi o awe c'est là que po penes po wa ton son flen bo ni e pon ele po me e la do ha nu he ka do in cho pipe o chiwe ton lo e ma no yo to de bo sa lue to kla no gun me adan gbigbo teme de nu ma kan do le no gun me we na do e no no mo pepe si ba de yin mo gbon e no mo mi tin to kan chicha me po jiwe po kabi kwa supo kabi po hun to po mi madura wa isrebio aho mmadụ anyị dọ nche titiwe okolezu nche titi ndị ma anyị metọ chiwe wetọ nkpokpo boto wiweme to kanchi chanele me betoro no ni de hoto to ayiha me to wiweme do chiwe rami son depo henkan wa fin ki go hetin to na ya namile me ntoli ni akon yo le ye gigo no ma shiba depo supo hodo yego dekpo supo hodo yego bo dekpo lo eni lo inu ejiwe e kwa fun ha ntoli ni akon o weta detelo no mi tome o ta eton gban elan awe bele so afo eton chanton do je chene e mi mrandole e hiyarole wenwe na gigo ganna han akotale ogu yeton weninu eklan ovigbeto le ton le lo do fofo e dodogbo gbe to le yeton le kere di osoha ovi Israeliton le loton mima okluno ton we beto eton lo Jacob we mima ogu eton ton we mina moro jiwe ogbon edo dedofo eton lo he du eton en Jacob do Jacob sin kume okluno Christ Jesus tonte we ni ate wa hia to yovo gbe do hia do o mima no teno poto ati dogbolo le ati ofi hein e wo jiwe we ma yin yewe na yi e de yewe de do yeji we gbedi ni abla kota de le me an to o gbe ton le si yo de ma Christ me amoro etin do yewe de bo mi me so ha ye na ovi jiwe we ton Christ Jesus bo mi we ne le we leson ovi jiwe we ton enewe hemi gmovona akota vile kabi otogun jiwe we ton amo me de no to lore do ogbole ye to po to gbo soji amo chiba ye ma do po elopolo ye de so ade rovo na jiwe we bo du we ton we ni akon otan lo anehia to Matthew otaito tintan anamo ye de tana akota kundo propo kaka iwamo Jesu Christ amo do Jacob ezon akota eme chiwe zan borode okruno Jesu chegbon bo wenwe o to baba wa he okruno Jesu wa jegbon ete din pe ete edo to okun eton din nu egun budo na nche edo na ta edi yin we inu aka o meniro bo e ka vi bi ba si do mo ninu ayi gbaloji mado blo we na do ni a kin to Christ me so de an do blo logbon bo di do to ilogbon ado pade ni agbe kin to Christ me nugbo bo we nu achiwa anu yin do mo e de po e kabi de le so ti amon we gbigbo kun to na ahen wa nu na we mesa bo we me aze de we bo fe baba e so no comment do kodo eno commento how eno ko me dondo edego emen koto eno ko me dondo edego ntoli okududu eton emno gbedai we minamo mi u aho ni ando nyo to egbedi me Christi ton ni eto Christi me to kwendo me to kota me to akume pon hodi do eton hui pon zinzan eton pon walo eton ria we do de mi do fo wiwe
podo wine po. Wiwe podo wine po. But wiwe lo si okia me anano modo to hold it do ito leme. When we hold on, when they to kigo na when we wa ndagbe, you know say kigo lo le jona oto baba. Tori you know modo ma je haimi to hiwe me. Wine si hia, you know one jedo. Nwe jedo somo shiba, you know say mono sao kabi na zero jesu sin afoligbe bonado ha ito kan bonado to nukoi. Uwe awa ikpon podo nyekpo an flido okun jesu etinto fide bo o aho me unya atokun no ene wa mo ebudo me pronto dagbe etewe nsinga wa na osinga no du ogu aho talonto mi pombo ho cambio ene huiweto ema ngbo ye yito nwe jero peto po wa cambio de hule bi shigba ete jesu do ne hwehwe jesu na do hie do yesu gbon de tinto fi de otolo juro do man no uwe juro mi ule lo suni no uwe ma kaso juro mi ni yikiko na lo yima podu epo uwe peta titan okuno krisi jesu to ete do ne do chiwe ye uto baba uwe wen dagbe mimo hia hwiwe ton lo mimo hia hwiwe ton lo hallelujah wechoro ehane tadina oni mi hia tane buin kun gbigbo meton lo to mi so mo le volet to flen mi so aba ho ene tori e ma in ho ai o ahon kan ene sin o ho emi do dido shiba mi ti apajrele ton son flen na ro henje gbondo hia wiwe ton heje we lo tote do mi ni juro ejuro mi no ihu we no to le po mi kigo man kan kigo chiwe we ton e ma yin he yiro mi na le po mi na si ona hallelujah hallelujah bo no mlo adoto didormo na nawe oweta dopo to galatin leme edoro ledo galatinu ota tonto afoeton kwa ton ko nukun tropo edoro le na ovichiwe we ton we mi o mepo gbon yise me to Kristi Jesu me aflinti ovichiwe we ton e ba ido me do vi na jiwe we le iduna tinto Kristi me ni ama tinto Kristi me be anyi fina akotatui bo itogun chiwe we ton bo mima to igbonfo na hein o mima me hein ofi na chiwe we leton bo no mlo adodo dido nyewe yin vi jiwe to ma yin mi church che o nyewe njewe gan o nyewe no do yo o nyewe no wale ni na le nyewe no bai o nyewe no humalu o nyewe no na mele o gbede kan mi to Corentin le o taiton o taiton wiaton afoeton aton to Corentin a weto o taiton wiaton afoeton aton to e do le mi tinto na mi de mi tinto yise me mi mo dona mi de dagbe be mi me nye mi di mi pe nye we mi di do Kristi tinto mi me ma yin mo be me gbigbe we mi we na flin de hia he ho mi do wiwe podo wine na po bo me de to do dinaire edron tinto na do ben gbe tinto wiwe me ben gbe tinto wine na me bo yan yin ngboran ana nu eto ai ha to me ri ai nítorí ai ha mi to me chiwe we no pon e ma do nu en kun pon e ma do nu en kun nwen ko de do ye ma mo to yin po e po dali me tinto Kristi me to bangba bo ai ha me ye to sinflu me ye to follow si ahun gba le me ye to Egypt gbigbo me to me ye ma mo ye po to ye me to Jesu sin ni ko me bo no mlo mina so do mina yin kon mina do he o fiwe mina no tero mina hwesina mi do mo ro akota vile gbonfo na ofi chiwe we ton akota vile ye do ni tokun chiwe we ton do chiwe we da bona no itan ton
ka da yewe le do eji bo wa ro eton season eton àwọn mo yewe eton le sin eyan sen do aide do isan lo bo me ka so tin o fi na chi we le mo klesi sin okun walo season to yeme so de ron hula so kabi de maganyu so trade no so je we o che we no hinche gbangba bo me yin ton le yun wo lo su mo yun we na no te fi na mi si gan do yin o de hoto baba to Jesus sin come ndo do we na tro je na mi to mi ma he lo me na do hen to hia to jire me mi tite do emi ko do to gbo na me lo krupo o ho to edo bo mi so mu to we we me to tivie bo ye kon peji so ni Peter ton we no etin to ayi gbaji je we de ma boju edo edura yin o fi ti we ton shigba mu me gbonsre lo le dile wa he bu tento we shigba ete abai jelo su gbon leko we dimo bo so leko wa we ni ekun ngbe to gbogbo so jile supo yin to e shigba nu jodo megole to cry hon ton wen do men ton azon men ton kota ton oto e me titele he dendo we shigba nhode kele di de ai din Peter moro goye dino mo baba bo leko na e wa tewe to Jesus sin ko dele tin ara ya zon son esi dele ti ana ya so abi asi so esi dele ti ana yi nwe ye yo bo ho akweso esi na no skando le ko na iwa ntoli Peter ayi wewu so esi bo do divie e na lezu o mere na no aho nano igbe nano ihu o gbetoton hallelujah ngode do de ado an be aso e yo me adike e fiondo eblo dike nu kun to ni hu na yin si gan do mo ndo gan de ho emi do le ko afi emi o fi iro emi do fi eton emi ntoli o ho to do mo me le tin wa ko nyo e ho bo ade do fu bo adedo vorome awale yewe bo suwe na ye bo ana ye gigo mi o jejere me gigo to iro buna chapu do mi po bo hemi gbete ide bondo do gbigbo to dali do gigo re ja igbaji ma we no de ma kan no te gigo ni nkan o ri ama sanda balaba nko de to Jesus in come na mi mi ni to we awuwule me na mi mi ni to gbesi so me na no skando mo yi gigo to iro na no skando in dedovo na gigo to akan shusho ni aso ipun baba yude uklo mwa yipaji fitole akwe musupo bo do to aye to me no beklisi manjo krisito nkode do me yin to ele adike no o kanchicha me po gbeto ha ni le poro ze domboro etenti to Jesus in come yeta yin erin o bubulu no to Jesus in come ndondo entori ase de gbe mi to baba se bo do acheji to Jesus in come mi ho de rote ni she me wona mi o ze cheju foto ko logo bo mi no do wa lo dagbe na no mo mi mo flower le ton to na dagbe amo kan me mo kan bo mo mo ko de mi ndo do chi bo ndo do me fun kan to okuno Jesus ton ko de do sun chawo itolo ibo kuno to na zan na lo skando doria eton ogbeton eme na lo no pe kere to aigba difi shigba na lo no pe to gigo he chalo me edabo Kiko pulo ko iwe tondo sanvona mi